Evo svima, ovdje Srpski Šigami i evo mene opet. Evo mene opet, kao i ove slike koje sad gledate. Znam da koristim ovog Shinigamija previše i to će se promijeniti od narednih klipova. Još samo u ovom klipu ću da ga koristim i onda ću koristiti svoju teleću glavu. Naravno, ne na onu teleću glavu koju vi mislite, nego na moju ružnu glavu, na moju ružnu facu. Ala, ti ružan jebote. Dobro, ne trebate da komentarišete kako sam ružan. Svakako, imam da koristim facecam od sljedećeg klipa. Ja mislim da će mi biti mnogo lakše da funkcionišem. I bit će mi brže da pravim klipove. Možda čak i bude više klipova, ako mi bude lakše. Svakako video sam u komentarima, jedan lik me lepo predvideo šta ću da radim na ovom kanalu, a to jesu recenzije. Svaka čast, pogodio si šta ću da radim. Naravno, recenzije će makice drugačije da izgledaju od mojih običnih klipova, to ćete i sami vidjeti. Svakako, ovo će biti jedan jako kratak klip. Imam da vam ispričam jedan jako veliki problem ako ste anime fan. Jedan jako veliki problem, a to jest vreme. Jednostavno, hoćete da se bavite i ovim novim anime serijama i ovim starim. I hoćete jednostavno da pogledate sve anime serije. Verujte mi, vrlo je to nemoguće pošto ima mnogo anime serija. Jednostavno nemate vremena da pogledate sve. I na primjer anime seriju koju ste gledali, jednu anime seriju koju ste gledali je iz 2014. godine. I želite da odgledate do kraja, ali želite da pratite nove anime serije. I izašla je nova anime serija, završila se i trebate da gledate. I ako je ne pogledate na vreme, doći će ubrzo još anime serije i nećete moći da pogledate sve. E pa, o tome ćemo pričati kako da rešite taj problem u ovom. Svakako, vreme je veliki problem zato što možda nemate vremena da gledate i nove anime serije i stare koje niste gledali iz prošlih godina. E pa sad ću ja vam kažem kako ja gledam anime serije i kako na primjer možete da izbjegnete taj problem da ne ostavite neku anime seriju da ne odgledate. Na primjer došli ste do 6. i jednostavno izašla je druga anime serija koja vam privukla oko, a još želite ovu da završite, a nemate vreme. Pa imam nekoliko solucija za taj problem. Jedna od najgorih stvari što jeste, možete da prekinete taj anime na pola i da gledate jedan drugi, odgledate drugi anime i onda se vratite na taj prvi koji ste gledali. To je jako velika greška zato što ćete totalno da uništite, kako se zove, jednostavno ćete se izgubiti i taj anime će vam biti upropašten. Možda to bude čak i jedan jako dobar anime, a vi ga nećete smatrati toliko dobrim, zato što ste ga prepolovili na pola. Ja preporučujem da gledate kada se anime završi da gledate, pošto dobijate drugačiji utisak, a imat ćete dosta vremena da gledate ostale anime serije koje ste izostavili iz prethodnih godina. Jednostavno treba dobra organizacija, da znate šta želite gledate i šta vas zanima. Naravno, slažem se ako želite da gledate i loše, to trebalo da gledate sve po meni, po mom ukusu, zato što značite više. Jednostavno, treba vam dobra organizacija i trebate da znate šta želite. Svakako, eto, to je to. To je najveći anime problem. Jednostavno, sad sam pre neki dan gledao dobru anime seriju Hatsuki no Čajka, 2014. godine napravljeno anime i mogu vam reći jebeno je dobar anime, preporučam ga. Ali na primjer da ove 2017. godine je bila tura najboljih animeja, ja taj anime verovatno ne bi gledao ove godine, a možda i ne bi saznao za njega. I zato mi to ide na kurac, zato što jednostavno ponekad nemam vremena da se vratim unazad i da gledam one anime serije koje sam ostavio za kraj. I to je jedan od najvećih anime problema. To je to što se tiče te teme. Svakako, bio je planiran gameplay za sljedeći klip, mislim za ovaj klip, ali nažalost imao sam neke probleme. Možda ću vjerojatno da osvježim taj klip i da ga napravim opet, ali možda i neće biti ako bude neki problemi, ali nema veze.
vidim da imam nekoliko komentara i dobijam po klipu do nekoliko komentara. Pošto vidim da je aktivno, želio bih da vas pitam jednu stvar. Šta bi vi želeli da vidite na ovom kanalu? Ja planiram dosta stvari da radim na ovom kanalu, naravno da uključujem i vas kao gledalce, da vam jednostavno bude zabavno da gledate. I naravno, šta bi vi želeli da gledate na ovom kanalu? Svakako, opet za gameplay se izvinjavam i ja mislim da ovaj klip može da mu nadoknadi. Haha. To je to. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu. Sayonara!